mina ngenze ngingahlonga. Ngoba thina sokutshela hayi Ngono wena uyobulala isidlo lakho ngikunika induku yokuyocela. Yokuyocela. Hamba wena uthi mina ngobani nobani. Ngiyacela niyobulala ubani. Esengihluphile. Bulala isidalwa zakini. Yabo hayi uthathe mina umsamo wami uthi ngikwakhela umuntu wedalwa zami uyobulala kamuntu. Awusebenzi ngalona. Muthi siyathakathi ulong. Wrong. Hayi sithakathi. lokuthi bathi imithi yakho iyasebenza umatatazela uvunyiwe kanje nakanje. Uzongakhela umuntu ukubulala indoda yakho. Vele wena ebesafuna ukusetshenzwa nayo. Yes. Na ukuthi sikutshela We matatazela. Umuntu othi umuntu awusangisebenzeli yini omlekelela ngaye? Induku yokuthi ahamba ayocela emsamo. Bese sibuya lapho ngemnika induku yokumphuphisa idlozi ukuze abone lento ayicelile unalo idlozi liveze kuyena. Liveze kuyena. Yeah. Oh. Hayi kunye. Ikhona into eyinduku omnika yona mhlawumbe yokugeza ukuthi Amathunzi amabi phela ngimgeza ngoba naku sebeyivezile abaku. Oh, sebeshini. Manje ngimwasha. Hayi ngivele ngimwashe nje ngingazi noma unazo idalo. Ukhona umuntu ngempela ongasetshenzelwa induku. Hayi. Ayikho lonto le. Siphila ngayo induku. Akekho umuntu ongasetshenzelwa induku. Akaphathwe yikhanda. No, into ngize ngisole namatatazela umuntu athi induku ayimsebenzile. Ba amaqola maningi okudlula nina abantu enisebenza ngokweqiniso. Uthola ukuthi umuntu ande wahlangane nawo amatatazela usehamba abantu abawu9. Badlala ngaye. Manje ufika kuwena vele nje uselahla ithemba. That's why ezokutshena ukuthi induku ayimsebenzile. Ngobani? Amaqola maningi okudlula nina abantu enisebenza ngeqiniso. Kujana usenebhadi lokuthi athole induku yakhe amaqola. Yambona lo baba wakwafona wathi bafowethu sengidlala abantu over 35,000 imali sengilahlekile kunomuntu lekhaya onomamlambo inyoka ngathi lenyoka isebenzela yena izingane zakhe zirish manje kushawa mina uhamba kambe yena usisi ahamba okwenze umsebenzi weinkuku alanda umalume umalume enza umsebenzi weinkuku emsama amcelela ukuthi izinto azihambe kahle ngathi sibizwe sibe khona manje mina ekubuhlungu lento ishaya mina ngala ukuthi mina ngiqhubeke efone ensukwini zesibili angabe sasho lento ade yisho ngayizole isishintsha inkulumo uthothi umuntu ohambile wawothwala zajika izinto ngajikela yena uzothwala ngeinkomo uzobona kobe bila zimvu kobe bese izimva phucwe ngalonto true ukuthi sekukhonjwa mhlamba umzali wakhe noma into ethile sekufana yenze ngaphezulu ayisaba ukuyenza bese lifihla iqiniso kuthina la ngithi usehambe waya kosampiyela laba abathwalisayo seyamqaka into yakho usethi awukhona umuntu othi umatatazela uthi wayesiza into kanje hayi ngiyakuyena mefika la kwethu ngifuna umuthi matatazela kwethu ngifuna umuthi ukuthi ngibe right kanje nakanje angashi iqiniso uthi hayi iqiniso sengibuya lapha ngiqakwe inkinga ukuthi ngavuma ukuthi imake uyakwazi umuntu othi igubha ngisayifuni ungasayifuni uyakwazi umuntu ukumlahlela lozona igubha zikhona izinto zokumphuci uzokuthi umdilize igubha igubha mfowethu uzithathwa ziphindiswa kulomuntu wayithatha kuyena ziphindiswa kulomuntu wayithatha kuyena kodwa ungamlekelela othi mhlawumbe wasemndeni ethi mhlawumbe usisomdala noma ubhuti omdala uthatha igubhu mhlawumbe nidloza lisebenzele kahle ikhona into engangilekelela mina engalekelela lowo nje kuphela oseceleni othi ekhaya ukhona othatha igubhu kodwa izinto zami ngathi azihambi kahle bengicela into engangilekelela ukuze into zami ivuleke ikhona into ongamlekelela lo angalekeleleka lo ongezona ezakhe igubhu zikumuntu wako kulula ngikwazi umlekelela umnikazi wazi igubhu umuthi lo ochelwe emsamo oshaya ushaye khona emndenini waphela umuntu obolile ongcolile ukhona la njengoba sisemadozini khona idlozi wewe nimhlanganisela umuthi azochela ngawe emsamo uzoshawa yashawa abantu bakuwo aba right ukuthi hayi wayenzani ubani menza leni besebenza ngabantu abangalungile ngoba abantu vele abamadlozi abahleli ndawonye
aba-right nabangekho right abahleli ndawonye bahleli in-categorize ukuthi hayi thina siyakholwa la njengoba kuphilwa nale yes kunjalo nakubona yabo why uma uhlaba uthi ngicela kuzabeza nenhlanhla oza kabi angezi ngoba khona ababethakala khona edlozi sekuwukuthi-ke lapho umniki umuthi umatatazela uzomnika umuthi azowusebenzisa aqala abatshele la kubo bese echele emsamo ukuthi umuntu owenza into ethile lekhaya akabonakala uqashukile lowo muntu uqashukile lowo muntu ziyafa into zakhe ngiyabonga bafethu niqedile ngiyabonga